आफां आसाम गाहायै बिटिसि ओनसोलनि नोगोरारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। देरहासार हाज'वारि आरो बिथांनि लोगोफोरनि नाजानायाव हादरनि मुंदांखा बेराम आनजाद खालामग्रा मिरु एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टारखौ दिनै क'क्राझार सोहोराव बेखेवबाय। आफां आसाम गाहायै बिटिसि ओनसोलनि नोगोरारिफोरा क'क्राझाराव दिनै बेखेवनाय एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टारावनो गुबुन जायगायाव थाङालासिनो बेराम आनजाद खालामनो हासिगोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टारखौ बेखेवनानै होयो गागि एसिएस मावख'गिरि नरेन चन्द्र बसुमतारिया। खुलुमबाय, नमस्कार। আজি কোকৰাঝাৰত এপ'ল' ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ এটা মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াত কোকৰাঝাৰৰ মাজমজিয়াতে আমি জানো যে আমাৰ নামনি অসমত এনেধৰণৰ উন্নত চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ তেনেকৈ নাছিলে। আমি সকলোৱে জানো যে এপ'ল' বুলি ক'লে এপ'ল' হস্পিটেল বা এপ'ল' ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ, এপ'ল' ইনফৰমেশ্যন চেণ্টাৰ বুলি ক'লে আমাৰ সকলোৱে এইটো জ্ঞাত যে এপ'ল' হস্পিটেলৰ ট্ৰিটমেণ্ট বা ডায়েগনচিছ বহুত ভাল হয়। গতিকে আমি সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব যি ব্যক্তিসকলে ইয়াত উদ্যোগ লৈ এই কেন্দ্ৰ ইয়াত স্থাপন কৰিছে। নিশ্চয় আমাৰ চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত নামনি অসমত সকলো ৰাইজৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব আৰু ভাল এটা কেন্দ্ৰ হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। ইয়াৰে আজি এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আহি পেলাই মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে ইয়াৰ যিসকল উদ্যোক্তাসকল আছে বা স্বত্বাধিকাৰীসকল আছে তেখেতসকল পৰৱৰ্তী সময়ত আগলৈ আগুৱাই নিব আৰু ৰাইজক একিউৰেট আৰু ভাল ডায়েগনচিছ কৰি পেলাই যাতে এই ভাল স্বাস্থ্য যত্ন কৰা বা আমাৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু মই তেখেতসকললৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এটা হিষ্টৰিক ডে ফৰ বোথ বড়োলেণ্ড এণ্ড ফৰ এপ'ল' ডায়েগনষ্টিক। আজিৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এপ'ল' ডায়েগনষ্টিক ফুল ফ্লেজেড লেবৰেটৰী কোকৰাঝাৰত। তো আমাৰ একচুৱেলি ইয়াৰ যোন প্ৰমোটাৰ আছে মিষ্টাৰ দেৰা, তাৰ এটা সপোন আছিলে লাষ্ট 4 বছৰ ধৰি তাক চিনি পাওঁ আমি। তো তাৰ এটা সপোন আছিলে যে ইয়াতে এটা ৱৰ্ল্ড ক্লাছ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে। চ' সেই ৱৰ্ল্ড ক্লাছ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে বহুত প্ৰচেষ্টা কৰিছে মিষ্টাৰ দেৰা, আৰু তাৰপিছত আমি এতিয়া এপ'ল' ডায়েগনষ্টিকটো লঞ্চ কৰিব পাৰিছোঁ। ইয়াতে আমাৰ এপ'ল' গ্ৰুপৰ 40 ইয়াৰ্ছৰ লিগেচি ইনক্লুডেড আছে। চ' 40 ইয়াৰ্ছ ধৰি আমি যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছোঁ ইন দ্য ফিল্ড অফ হেল্থ কেয়াৰ, সেই আমি যিটো বেটাৰমেণ্ট বস্তুটো যিটো পাইছোঁ সেইটো আমি ইয়াতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম। ইয়াতে আমাৰ বায়'কেমিষ্ট্ৰি, হিমাট'লজি, ক্লিনিকেল পেথ, চেৰলজি more than 3,500 টেষ্টত আমি ছাৰ্ভিচ দিব পাৰিম। আৰু নট অনলি ডেট, ইয়াতে এটা মেচিনছ আমি কোৱালিটি এক্সটাৰ্নেল কোৱালিটি আৰু ইণ্টাৰনেল কোৱালিটি চেক হয়। চ' কোৱালিটি লৈ একো ডাউট নাথাকে ইয়াতে, বিকজ ইচ এণ্ড এভৰি চেম্পল আৰ বাৰক'ডেড, দে আৰ বিন ছেপাৰেটেড এণ্ড দেন ইট হেজ বিন টেষ্টেড উইথ কোৱালিটি। সেইটোৱে ক'ব বিচাৰি আছিলোঁ। तो फर्स्ट ये कहना चाहता हूँ कि कोकराझार जैसे लोकेशन में जब मैं पहली बार आया, जब इनविटेशन मिला मुझे देरा से कि आप आओ एक बार देखो कि कैसे हम यहाँ पे हेल्थ केयर में कुछ कर सकते हैं। सो दैट टाइम जब मैंने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे देखा मैंने कि कोई भी नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी कोई नहीं है जो हेल्थ केयर में पर्टिकुलरली क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स जो पार्ट है उसको सर्व करने के लिए। तो यहाँ से जितने भी सैम्पल्स उठते हैं वो राउटेड होते थे, इधर गुवाहाटी जाते थे या अदर्स कोई लोकेशन में जाता था। सो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कोकराझार में ही हम लोग एक लैब इस्टेब्लिश करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे वी कैन प्रोवाइड द एडिशनल सर्विसेज, हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज, बिकॉज एपोलो का कंप्लीट इकोसिस्टम है। अभी हम डायग्नोस्टिक सर्विस ला रहे हैं, इसके बाद एपोलो की जितने भी पोर्टफोलियो है वो भी आगे आगे सोचेंगे कोकराझार के बारे में। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्यूचर, बिकॉज क्लिनिकल डायग्नोस्टिक एक फर्स्ट स्टेप होता है कुछ भी क्लिनिकल रेजिमेन के लिए, ट्रीटमेंट रेजिमेन के लिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट इनिशिएटिव। आई थिंक वी शुड गेट अ बेटर सक्सेस रेट हियर, ओके, एंड वी कैन सर्व द कम्युनिटी। दैट इज़ द होल सोल पर्पस। क्योंकि अपोलो की जो चेयरमैन है डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी सर, उसका मोटो ये है कि हम मैक्स टू मैक्स जितनी भी कम्युनिटी है उसके पास हम पहुँचें और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट दे सकें। सो दैट इज़ व्हाट द होल मोटो। थैंक यू।